Magonso Samaroba, Ekering Dekia King, my Kiara Mantabange, Abantabange, Barico Manang, Roberion, Simbiatoma, Yeso, Nara, Abantabanga Barosi, and the Gurnari solutions. I say Hengakune, in the Bachake, Omwaka, Ono, Antara and Mwalimu Samuel Gusili Nyachoga, Mwalimu, Ngakiamanto, Tom Biavari. Phantom Biavari Kima. Rigiro solution, Quarosima, that is our first show as Omago. Solution, Zero. You can deep in the heart and mind and, in the system. Just a system, Yanako Jumla. Biakima, Ngakiamanto, wait to tuning a queue with the Vachakra, Somago. Biavari, and the token lemon, Biamona saying Java, the Morembel. But I won learning a struggle with my Shavaka Waida, Tambe, Bakuani, and Chara, Wataka, and in Decavity, and the Noquavanage school. Now, January, 1 and Kong, and the way to the king and the Tosa and Boy, Sensei, they are on the way to Norvan and Rivario or Calamar Mayao. A king, a curoche, Chiskurum Chegole, Nakiaman, the way to Bagoteva, college school with Chigo. Biavale, like you was woman and native feast and a colleague and there come. You go in the Regasi and Congo water like Kini, Navago, Kamakawaida. All about Pasuiri. The Garabotame and Tonal de Gotema. Tono de Gotem. Here, man to wait on Banjo de Gotema. Yes. Bana, we cast about the Angaba, we will. Anybody could give up. I know Mangana Maya King Mabono. Ngaki Ichuni agoteba kwa general. Ichuni ende na vale ready kale mirimo yaye. Nege pindi kibono kire gichikura wono confusion nyingi up and down ya madhoka mnyaka milima na maponde. Bali bakubolie burai. Baro na bali bakale togosie kuliga kwa ngo sibali siku hizi. Ogosie ogochire kweli. Igalende wana bantu bagenda kwa chumule semeremeyo. Kumnyaka up and down monelio gilia siasa na lili nyingi. Musiko na bakara boka batera ka Nyachoga igoro kuru tunugoro kamate. Bago seru na ende. Ande bonjole ngwana. Ande baje seru elsewhere ande bara tere njirende. Lakini kipindi kile walende tunawavumilia na tunawatakia mema wote. Bono gokwanire ngane igoro kungo go seru okarengia omwana inchi ito omokenyo ito totragendare. Okorengia wikira sara akechikura sisera atari go seru agotebanga bono kara mbwatinda. Seru nkorengine gente que vegia te kaba. Abantu ito analire tabie yetalingi yamono. Kera abantu ntorigo chore senjoga seru kunga kwa bae seria kira lituko. Ikiano bange ko ba kira lituko se para monoti ba ko igota ko ba agwa tigande ba kurwanera. Andri ko improve, they go improve bugimo bwa mono. Nuna tu atebete kurulinde nkarango ga seru kuyeno kale mirimo yo kwa gache bitacho. Sijindo chichabo. Na kubuatera neso ko ira bana chiskuru kiara ke education ere ke bungu kia maendeleo. Na kuruania yara maya kubuga ko vere para otanga baganyete ba egwegento. Igolende go seru koroko basago ko konifati ko go sia so ko kolega singi. Ubembo yara kino go seru ko ko tebanga egwe 100 ose 200 para u. Omana gorengereri omana koriso no mondo. Njiro ko improve na njiro ko nyekende. Igonye mbanja bantu baito. Bali gotiga bachenche tabie yo bali gelie binte binana batie bine ikinege kamono. Ikinege karakana kia bagwire birengera lisana lende. Ogo sera kwa bwira mantu kweli. Na boyo. Yes. Mbuya kege mabantu ndo chitayara online ba soiroro no. Yo motima itemalieta eka wa amalieta eka mili lakini akweruka nga msabato mwana mfalme Daniel. Ago tebango mwalimu you are amazing. Maiti asagurugurwa just as Nyaboga ale minto daktari MCA abuga. Era ago tengo turige online no agenda to kwa mwana into ke fonchiri maseso nyego erikindege akorunga princess mogere loud and clear akurwase akorunga North York. Kefo banchego te anga loud and clear sande sana nyabayondere Joseph gadno Dallas Fort Worth nera go te anga gatu wate de biyakema. Ono na bakara bisire bonse abu na banda bangi de beunge to se magorobe. Mangana kio kurwa yogo chako mwago yomoya. Mwako muya tara saba monena torae atawa morembe foremost. Kiera sa morembe utalio mete maendeleo tako. Maendeleo ya tako. Monena to good health. Afya ngi yelende. Era to kale mirimo yaito. Nende
mona tora so wikira ni birenga libire biyalende buna byoko ruani wataka na bwiga asiana na tubwate mona kuru chinkali tugusuya kegere tobe na maendeleo chito zo mwako yo no mona na ranch na ende to mwe walende spiritual upkeep yani ne rogo aturuane ande ndere nkoro buna aje menga goteranga ande ndere ngoro kere vide byonse na toa anya tatolende chinkoro cheche konya kama ali oye amangana na sigara bebos go mona nda tuwera yonse na into batolenga ga ngumbuto igwana na tubwata ne mono sobomo nabagusina batakere bagwata ne sobomo ekiara andonsia sibagotoka andonsia sibali yes ingane elio ndarari jakera abantu baitomba soke ngakigete bagote bangobomo bwo mugusi na ekero narigereria sesene tiari tindo chomo sikobure uno mosene doito gusi nebintu buna bigendete gocha ono no ene chikuregaro chigwako timanyitinga obomo bwo mugusi ngaibwato igetie mbwa chabugara to bututuka no bota iboke bwanyore puncture nero kidogo bate nene ga station babeke gwe okugoro gobe komoika bagweta komoika na basikimotwe kyalingana lindirive itself nelingana ligia kubwatira na gukwana se obomo na kolemere mu yite so obomo na karomo kiuna to karabotambi na bagusi nelingana ligia lakini esetu amakosa rusti kumake makena jago tebanga na bantu bachira amo bago tebanga ne birogo bagwe atana ne kero kena kili abuno ongola ngie panche ya so ere de iguate panche ogoranga e panche no ya chiteka ogoro no gwategerete lakini bono le ntali mangana na tutara gendare entu akwanete ligane lirikoro kwa bomo bomo gusi asisi insemeji chiamaiko Oroche the last time tu arenge ga gotu akwane tobo mo mugushikuru ase ekeombe kia omogirango nga kia mangana ya obo mo mugushi agendere nsemo ya diaspora so diaspora ntu bwate mepange miye yoko bwata na gochakera chinka chido no mogirango ye bwata ne tekabire iyo na bande boigomba bwata ine gocha una njese nkuru ali keroka enseme ya mate ntu bwate keombe kuru nyari tax na bande mbwate binde bine una safari ya chagete karake ke kubwata ne ogusibons nyari tax engi ajete ke Cameroon na KUA ngemeliripi yo kero le so support KUA ni so kero memorandum of understanding okay ikere biombe bibiri alenge bibere kama kia masimba na kama kia nyali bali bonse yolende to gate baya yali batu bika bibere kabiri ti bibwata na bara ibaito bagancha ya betelingana ligi yolende nyali taxingero safari ngero ne binde bire binge nyamira ngero ro nyamira diaspora ne binde ne kiriya sauti mugirango ne kiyo Nyachoga ngero ne kiyo basi na bantu bonse paka bagetutu igo biombe bimbiri bibe bika weke nyonge yansa ko ikeru asegete bose weke boroso bube keru samwe mago spread which ka gerende yolende ngala ngini support the idea yo twale biombe lakini mono eko bibwata ni una bibono KUA gwate wa Kisi United mwana keliko gaiko usi international community organization ikiuma tego to bwata ni twenzi bono ngeliko chalingo no monyali bali no mo gitutu no monchali iye biombe into bwata ine soko ruania mangana liato chande to social welfare mwana makweli yolende na binde mbiko kalemere moya wamekemeke ina magana maya tosaka ndere kabiri na to mbusule gojika itakuwa jambo la bizarra bono omwalimu litukulia lero tutaragenda ne yes timanyeti abantu mbale batamanyeti Mwalimu Nyachoga ningo kero kende nabo yare ko babuye kiara chinga kichiabeire na ande do chinga chiaweneire tutaraji kokoleto officially ase ensemo ya Ichuni buna mu MCA o ganyete tabianga abantu Mwalimu Samuel Nyachoga ningo Samuel Nyachoga na ro ngukwana Samuel Wesley Nyachoga wewere kurensa moya masege karoka Ichuni below the Ichuni hill insali gore Ichuni goro amasege yiri chili kurense unaona ibole tu mwaka 54 yana ralire chumbi dalinka lakini tindali mono ne tigarete chumbi ngara gairwaninde tono neke gima mona ngama tukangani yokoro ule nenkaenda masake primary school miaka ya mapema sana alenga kama mwana akatoyega sinini 1961 waka 63 naenda masake primary yakachega siku senga ya miss management yengala ya chagete ibintu
Waona kala yashi kutoka mweche skuli kurugesa wa primary. Uno na beta iweka 1969 lakini katia kuna nenda nganda gianchere. Singa lengo mwana walimu banjete ukona ko baroseri chukoni ali. Igalende mwalimu wa mwanaro beta transfer kuruwa kangira gianchere. Kana gianchere na kunetake. Kuruago ngakara temu kuruago na ende ngakara kuru nyamagasa liyuma tentu agaeta nanire. Okara unesiere ngona watewa. Esioroli. Nyamagasa siyoji akarugiro nyamagasa yoganga 1970. Ende kati yagwese ngana lengo mwana wa balimu na nateba. Ende ngairu Ichuni di okay. Yere seito ngasomera wana ende standard 7 na lengo 1970. Kuruago ngaenda 1971 ngaenda Nakuru school kwa Afra Secondary School. Naona akaleta form 1 yani. Nikawa excited sana kwa Nakuru ya kuru the cleanest city in East Africa. East and Central Africa. Ana rolengo muchio machenu kabisa za East na Central Africa. Ana baya lengo umaene. Wow. Ngasomera guto kamera na umra bangi kurubuluya bakamba abantu bonse Kenya ngimarena ina chete kora mukingando Kenya nengali. Kana dina manya Kenya na begale etego. Kuruago mwaka 72 na ende ngari na kuchikanga ngasoma Nyachoga Secondary School na 73 partly. Kuruwa 73 yeye na ende ngande Nairobi. Aronga be excited sana kwa ende school ene ya yani muchio no Kenya. Igo 1974. 1973 yake igo na lengera for secondary school ya lenga alianga na audio cinema. Asibono tu abwata kwa somo kwa ngusana. Kara babo lengo bale university bako mnyakali. Na baroje bako mnyakara kende dimadi kibare ko boli. Ngasoma gubuya manena ganchanga nyorogo eto kuya kuri school eyo. Kibo takabwa lengo banene kurunka. Tije tukanda high school esengenje yo bakongo. Yolende kuruago nkaruoro nkaenda college ya P1. Tokoto Teachers College 1977. Mpaka 70, I mean from 75 mpaka 77. Lakini na ungenjo sana kwa raba Kenya banga gumbo ikoyo alikikuyu mate. Yolende naranja njang excited greatly. Soko bese college yo to karabia to rupi 1 ya ura kini ntarachi au. Kento kire kia beta gati ya kama kia sana bwango ngata wen summary rende. Na Korunyantro high school nto aita kwa temogoro KCSE kwa karu form 2. Kenya Junior Secondary Education. Kenya Junior Certificate of Education. KCSE. So kuruago tegana certificate yiwana lina kole form 4 ngama ko chinkaro berali Ichuni to ga keroka ali to ga kaliwe interview gete yo mwalimu. Gali kuno mwalimu untrained teacher. Igenga kie yama 1975 matuka yenge ndukia ngoro interview no korobera. To robera tega so kali interview ase ba 23 no na ngo yo mobo. Gusiengi maya bwata ine korunyamira ro baka mate kisi south. Division ine ya lenge ntambe sana. Yolento kalikuwa walimu 23 kurugusia huko na bata yo mobo lakini ngasomia medinyane school kulia bole primary school. Ile Bugitutu East. Kuruwa after 1977 nkarua ngasomya musiki mu primary kurunya musiki mu yanga na Marongo primary in South Mogirango kurunga ndo Susera primary ni yeri nyali wali masaba kurunga na Masega ya Seito ngasomya Kega ndi kuruwa Nyamasibi primary kusomya ono mwalimu P1 ngendo ya disappointed most igawe ngendo kumyinkelina abalimu baraka uchi promotion baru grade to ka P1 just 1 bona ngachiko tema una Nyamasibi na stick class nkore unde ke bakoroka nge grade S1 yeke enginjo ene likoze second senior teacher P1 of course P1 nayo primary S1 bakasomisa secondary schools lakini baada ya wakati nimesema kaja primary once mpaka viji diploma iko senior teacher kenga senior teacher I think okay so ngaito yo tomatenero manyira mangana lakini bono hiyo ndio disappointed most kuru Nyamasibi primary nkaro sie class yani yekala kana ona lini na kwa teaching practice kenge gie city lakini tinje onde maji de kora no kora work cheko ga bantu bacholi lio kati madise bale goeta I got so disappointed senga njana nje chise mononga tengate banga tiniko so milioni boyo kabwati njara kujibu indi ngaliye digiri kuruwa ye igoro yona jido windi raro na somete ko 1984 to 87 88 miaka ene ngasoma ngendo ko psychology na economics na English
basi ende kana ira na ende nkaira na expectation chigoro sana ngabono ngocha ngogini gore kero ekiara mono kwa mentira masomo ani na ende gene gekaliande ngaba advice na bantu bande kuru Nairobi nga yoro ken kwale ngo mwalimu ye kasili my fate ngabe ku ngenda gosomye school ku Ramasha secondary school Ramasha so Dr. Musiabu ngada daktari na igwete no mungwana nara okoro kwanga just on the no atoligere tikuru chinsa mocha Dallas mase sonye ga gonde binga I'm from Nyamagesa igare ne baya Mwalimu ga then all the best to him as the standing MCA kuro ulende gasomya ura mashemya ke tano ngamenya ngakole bunda buna bathikaro kende ya sara tu bwetha no kole mansai mono lakini classes ya to chanda sana 1990 gutira tukachandika sana ngasoma mashakani sasa ndio ligitha maruwa mathambe sana ngathebia serikali ngambo ya kolete ngamenya kiusana CID na mathawa ku special branch okalika akerore umwalimu nde okalika liube ujia serikali ujia sege ntukia ku society kia kwa ndio no muntu ku Pius Nyamoro le kulike binde bia sana chalida moja le ku society okay kanitia mashakani mbaya sana gatebanga bono bunaye umworo kiko gweso iria mangana siasa kali ga sienko na ndelika na kine ranks na vero mo deputy na vero mo headmaster we school Ramasha secondary 91 iko bono buno yomo olinga senga ki clashes yechi tutaragenda rote beguchigoro ake ngakichiaringe umuntu tarengo mwerere nkikiabete yotu arocha ba Mansai turoje tu alemete unenje na alemete 8 acres Mansai ngumbwali ndemete kabisa nkalema gochagira chisuguta nkalema ngairo rekera githamara kane nkairo buoyo ngasomba bona lengete konya ko gesoko nene abatanga ntembaga sete sana kuruo lakini nje na beta unfortunately karo ngagasalimo karo ono ko gasagutara ikirana ko gaselia kabere seiye gachaka lakini watu arocha Mansai baka na wakora mazoezi ese bitunu aligo yataka na mugondo mukairanga ngona kujeza bale barusia matoka se ito kiamba matiko simekali toka baji bale kabana kolipi machinsa bana koliruta chinsa Tuchukua bolingie kabana yani watoto tu wanafanya kazi yao sisi hatujui baba wa serikali akara ya lenga 1990 ana lenga an examiner with the Kenya National Exam Council na kama kile competition paper 1 yona lenga Kenya Science Teachers College komaki kaiwa abantu bane babero barani Ramasha market ikaba barani gatiringu na Mansai ikiara kanya tu ntu ono farming tu analete bintu biko kwese iyo mata bantu kanya batu kutirana ne bintu bakarwanire kale lakini bali bagatokolie gasi bagatoseli baka masimba bado tumenyokia abana bane mba beta harasi sana moko yana kabitu ensara yo mo wana tukanyoro borro nene na wigia tagete igo bono ntumanyeti ne bari kana siasa ya lenge mpesane gukwana mono na wana ekale kana gukwana ikaleta chisegijire kabire iyo lakini tu ebangete tukari group within a short time tukarigeri we mesumali ne bintu binde babiri biko ligurende amura bakaruzi kurumate bali abakongu baro kirelie takiti ndikuteba bagatokalie siga sigo kumi na amasheke wana watu bakurwanira igana watu bakarate mirimo etalimeke yogo yeria amanyinga gwitira amanyinga togo iteligwa na togo itira y'abantu tuko samba chinyomba ngumbwali na baraba sambe chito lakini wale go chaka to mako Mwalimu aina mangana yokondo kinanda makon clashes ne chimbe igona arole ngeke roto kwanera igoro ya clashes abange baito babegera 207 to 8 igona bo omuntu ako reflect ko 92 mangana bana nenge go chimaega amangana yitwa yegure gendo yakogera abantu bakwego sosano mateke goli yito kiane go chegoro na barabe abande bakoranga ne movie chigendete mba manyanga kero kende effect ko impact yese kero kende tutaragenda ni maito wakwana amangana mange goro ya your education wakwanire working experience no tura ikora ke ona soko jikora kero kento toracha marriage and family life tukwane na mangana igoro ya community development kende ngero rocho watike iri ora kwanire go ya working experience abuna omworokia ase chinga ke chetire oworoki na jethenga bwanja sana bare kana rutali masoma igoro na kaithenga na ndembera inja mobisa una mobisa bandari bali serikali personnel na thete karamono ne bintu bindu nebyo
lakini kana nyorete kana ruturu boro kirende na jitenga bwanja sana with a seal yolende ne korwa ramashanga enda maate Nyansara secondary school Machoge so musikenya ngene gomanga maatari asa unga wa matuka make miake vere kinto gakore gacia nene abantu bali mbanjite sana bakambwata simono ine station ingo ngwetoga sana abana jite kana rutujo na rutujo school enke mono within a short time we raised it to a big level. I'm very grateful to abantu ba Machoge ngenje bambwata city kanyambara chaka magana yaro nga son of the soil bono oroche aso koro kwa emere mugwa kwanire buna gwa kolire isiko gocha no mairi buna wate biri bo Machoge difference giero rasa matuka na matuko gwa kolete emere mo asenga ki buna bono bwalimu ntarache se difference ya bono nanyo the experiences chinkongu se inkaseito kwa maate se isiko na bwa sti umono because after that na chite Mubamba high school Mubamba mbuye tu akolete sana lakini ajitenga nyaro of resistance towards the end resistance yere anga bono na ine yani oko soka isiko kwanyo re reception ingi abantu bakorisi uya bakogokera baguchingira lakini agaro kwera nirenga son of the soil bono kwanyo resistance son of the soil ingi kiato jana tagu mba bwato bokongu na bono denominational differences yare nge Church of God nje yare kondige linga na lengo monto mo ara kinchina ara ede chintangani nje Catholic chane nge bandi sibeti biya sana alafu ya Church of God ngento kiagarta mono no siasa kanyana chile na very activist ya siasa kala ngi ya damage to my educational career somehow lakini na actually ribori ine na lego kwenda nalio na lego kwenda as political involvement lakini totara genda oro gatie bintu gwate bire biale kogera mantu kwa konyora resistance iganka so son of the soil mwana bweliroba into gwata bire ngeringa 18 kwale gochia kende kanisa na bantu wande kero kende ba bwato muntu ba purify to leko beroro bono timanyitinga yengo gotanga yarenge gokora emirimo mwancho mutegera linkwera na turashembe o asense meyo ya kabire ekero toko ngenda no Mwalimu Samuel Wesley Nyachoga nere tonera ashembe o mwancho mutegerari asomoro biri oyo bweli tukoria lero litukore tokanga TPT throwback Thursdays na nekero tongende to kwana mangana akorenga omugusi na kuwa mano kurigereria Mwalimu Samuel Nyachoga na yatura era ashembe uno oyo kuborio bo MCA ase ekero kyo MCA ase jinse mochi ya chia Ichuni kala masaki na erora sembe no gotero kwa bara gotanga kwa roberi yao tore kubarikiwa no gotero ke mase mori kama bori yao anyo goteto komenta na 4013470020 no era se screen ga bo batisha na unya ko bango kwa ari baga Yes, go tagare na kurigeria bogushi global radio AGR live urunyza mochara software maritana jama uri nontina ni ngone ro Mwalimu Samuel Wesley Nyachoga igona ko bori onye go tagare kwa na mana intwe obate isana mwancho mutere namba 4013470020 ninyala ko bango ira hali bagando chingantu waita ekanga meronge 3 isana namo tingo shikire shigonye go tagare amabori achakire go chaga asembe ono chumwalimu babori achakire go chaga matiri kagima taraji go bori amabori aya gocha bono kero kene ninkwa yali baga indo kwanerenga your political involvement omwalimu amangana na ara kwanirwa ngoro ya political affiliations totarachororo nakikwabeire involved ase ogokore mirimo kwao buno mworokia nakikwabeire involved ase indo tokorokanga community development omwalimu
entara ile radio nitabukia unga mubamba jambe the station ingi ya sana anyende ya ngete jitingiringe nke ki na korte mere moemi ye kyara radio ma tenga kiri katwara gwetia bana banega gose batano je university tera kanyanya ngombe mubamba was leading mona ya gwetia waise kaba kebu ya sana yolende ni ndena mogoko nga ntwa rusiti ntwite keminye kigusibu na bagoteo inaende na korte geti kiroro ki skuru gakarosi kabaga stadium ake kiende kiarenge kebemono ahina magendero alafu tuition block babwata wono njina initiative na nenga kana rueto na yebekire bake roof ne binde binge library na chake to lap enene oyo ntigere to kurugura te munyara na karate mere memiye nyata rate munyara ero gotigere ero kwere diegete ero ngategete ni makate ne miye no baba tanga bintu biondige no ntigera gatigera ndo gakorama nere ganyo te kuri sondire igolende oyo naro kurunyangerio sirete kuru liondonga nero era tinyara igeskuri imbe yabaje igete na esna yesugete am proud kata wangu yetu yitigete igolenda maendeleo tu akarto na mangi lakini involvement ya nasi siasa nentamba ke kiagara akarona lengo mwana moke tata kangire akambuire akombeka ile kongira kero kana chikora tomboya achikora chara mugingo dinga igana kangire seralist ile kabire iyo na bande na chomo Kenyatta na bande timathio na ibia se timathio na bia ruete bike na bongo na koligereria aria nonye akaro koligereria online ya chibicho chia musike uru Kenyatta na wachiko na gosoka nere ekero ise arenge kumubwato koboko kumutariga komoro kinga mangana na bakoru gokoranga kero kende aho komanyire gosera inje karo kendo nyambwatwa koboko igo ahora yo bia gasori goja baby so lende igo siasa na bete ni bo lakini karo na chete kwate kama isa kere na bero musae Moske James Nyamwana rolengo murayo usi nyali bali ngi makuru mate wakaroro asagina tenete kuru muino na bande igora kini amana James Nyamwana chikura cha getu chinyinge china cha getu witness 1974 kana kole form 4 lakini tinje tukawa involved mono alafu lakini ngo bwati nalenge trend cha ndo the siasa lakini wika 79 kala ndru manga achete yoli na achete ngatumbukia siasa na nyando mwalimu ikiana wana renge ya agent kana kutumwa na yenda na wakara uchunguzi fulani igana aletha matokeo na iwana chagete ko konyora magana hiyo na nenda renge mwana shairi mkali sana mwana mashairi hodari sana na renge mwana mwasimba mashairi anaomba ananza kuruhusia lima igana wale wasako kwa unelia mwasimba kabisa iwana renge mkali ko chikisi stadium alie ndo mwalimu lakini mashairi ana renge pingwa iga mashairi aina watu na renge na watera so manga mono kero manga ruanga tanga sasa musika ongeri professor 1988 kana nile kuru masomo igoro to sasa ese professor nkabanera kabisa nale ko musika kurukumanduku matuka hiyo lakini naende kwa 92 nga cross over kachese Dr. Manduku sana jitha nga very instrumental ese vinte vinge kabolo most campaign manager na vinte kabire hiyo na chief strategist abono abange bakarandutira maticha nga bintu bye nga kimwa kala kwa lego strategy ya mangana Manduku hema fairness ya lengo my province na the karondo komigwa na nyanya kuri mulengo wowote mosikongeria reto bwatira ndinere in anyway gose na vetenere kabisa na ngi activist ntindi kabisa Ichuni ali Manduku no so vense mali lakini nale komuyu tukeli no akire ndo tare gokorero bunyombe kera ari nonga gose ko nyobo nyomba mware ko borigereria ali bono ko kuri ali murayi yo tegete gwachora buno tegete na berego go kwanera ringane elio korengia umugushite ngake nkoligereria ale mono boko bwa koligereria bunyomba ase chikura buna bona chitwa kire gocha ni chito gochwaka oke nyomba bwa bwira abantu baito mono kuno gosera kwa babwire na bokoranga bono mono tuchariti oke nyomba lakini ndo weto bochari yake ora ki not so much mpaka botuta gware kiagara mbuyo manye soruete kiara ine historical event talia kwa chagite muna bono no yake bonchiri ango tenga no goseru oku tenga koroku ngogo sirapi
Kenya ituntu ngaina n'abantu baitu ni go banaretiwe bobe korwa kare na igagoteba ng'umwalimu yarigani kogenda gocera abantu sasa mbona arasire lakini ngo sijinjere jino jije para jinkanete lakini ngo sikonde ngoro kuyaka unaona kero musiko manga alengo gare koleta chibes nyingi sana soko acha chikanisa ne chisukuru mono akaleta biyana kero kendo gocera kwa 21st century no kogenda kwa gache kanisa ne bintu bunebyo ese bono chikanisa nchiro no very involved a lot in chikanisa very involved a lot na wanafunzi wakande university we thank God yesinge nchikuru jetu cha sokibya mabuko na hema nende na Ichuni ne chinde I've been involved yese chiarambe nyingi sana cha wanafunzi bara ikemia ine so ogasera buno uko ondo cha kole okuya no kuya lakini ndo mwalimu bono kiya betereri ngogosera okongororo oroje tukabwati chibeso gukigosera abantu bono rende nakige kogera serikali abantu bakunyaka amagena ngagero kende chibeso gosera ni chi Eurobond tutaragenda sama ngane ki amagero kendo roje oracho te gebesi yegendo osera abantu ngakiro chuja go bari gose ngakira chebono gotigebe so ko egwo chigosera abantu ibintu mbere Ichuni ebinana bibese yibwente gokora no korosye bitacho bichanda macha chanda abantu baito ni chidara chanchi bolete sana ebidara chanchi bolete kuru kenyero kende chikende ngumbu no sako beke kisamba karo kuru nyantra go tambo go chihema ngumbu roje ndoro kuru itangi itangi ete dara chene sana gatiali ni ndu aguna ndenge ndege sabako ikirubo karo kuru ikirubo ete tambo go chikenyero kiake sabako sako gulio kindo na kuru nyamba na ngumbu ige karole kanana itara cha une chinchi takeire insaka ga webese ya Eurobond iyo se pashe iyo ondo janda ta ko yira giga gumono yela ni na match na bolete sana tunu vivia se tumbi watia match igo to sako initiate basaka ta chibese chi kiane chito to chinyore to chire samandra una yira yira kina bamura bali bakabera chiparali singa joka na bateli mugaso mugima na baruko ba lunch is not a sin, it's not a crime by the way lakini ba tegemea na kiko kabatiko kale meremo ya wapi ba ka bere para ba expect ba we sadio kigere lituko yes na gokwanera community development ikera na rogenda tendo chukwanye kwanira ake how far kwa bere involved as a community development ya she ekenyoro gito kyomugusi mono cha kerenka from known to unknown community development yane na vile na bantu basitolio kalio kese mepange mengi mono chisemina chigente kana na chike bungu kya mandra una togoteba utambe kala bana bako anda andons bako anda America bako anda India bako anda andons university ya sita na andons ni chi college chankali na vile rolio kalio kota nyale ko bara banta bukole bande babera babisaba ne bono we thank God na baro bono tra boli bairo ko koma garende ba na baro bainyo community ne binde binge bono ko gacha chiskuru mono chakere na tango chakere known to unknown amasege secondary school iyo mukietu akarta no monene na bali tu abwateranete I thank them a lot lakini I was a key participant echiga chakacha wa hema secondary naona alengi kabisa mstari wa mbele chiavo gacha secondary naona alengi mstari wa mbele ichini chia chaka later ni nchiroje chiavo gacha chia chaka ka tingo chigwe goteba ni nje naona alengi sawa konya tuweka konya soko achinga tune lap mpange hii nana kama cho karo prize giving days chika bachi chikuru botambe na karukiru bwana sukali kana chitenga device method yo koligie sukali na reko boli nyingi sana ira mabuko secondary ko ba prize giving primary schools je chinyinge che name them na renge involved yo mono yo na masega secondary ya jagete 1995 na tu akarta rampe ya men no na buto bwateranete I thank them a lot ikiwa na very school enene igoke igondo bwana sukari igondo che ogazera nkale waje osyoku wanze te gosi turwe sukari osikwa mandera no kuya sana kyara kuna bali mtu ayiko motivate and then arenge motivational speakers chi school chinyinge Moikisi primary being one and then arenge mwana kamati ese Moikisi primary paka ngabe chairman interim for some time iya kangwana igolende involvement ne karo kerubo health center ya chagete no na alenge mustari wa mbere ne chinde chikare fa feji nuna geteri go jirogoro ne chinde chonsi to akarto mukio monene no ne school ne kale boundary rogoro ko gulia sibo primary to yega chete kaba school ngi ya sana ero mopaka igorogoro mansa na gusi
igolende nenje na wonde proud gote banga se una beto ko kwane na sanda ange ndanyale ko kwana onsi igolende community development negete kia na bere se biombeo twachakire biombe bya kimaendeleo gali self help kama ngena akoroka virongo mwangaza development kia goti na maana AIDS twatikiweza kurese AIDS cancer ya Kenya ntu akarute mere mali taimeke lakini senge na lenge tachito koro ko muruguru no konde mate abantu babogeche kurukeroka na sande bonsi mba benefit na ba mate boyo senge tikia kuru birongo mwangaza self help group lakini kia na kia lenge njana lenge the brain behind it yolende development na re yitu atagete kokora nene re takire koru no nyambo uno mondo kwa bairo roro ingaki ya omanga buna bwatene nyali bali yonzi nyole tekerongo kina nkomero musiko mango bogoletiri aligena abogoleti agutara na maguru akogenda kwagacha chinsoko abegete chibuti savant leadership elia orogeti baka bono buna ngugina gocho na bomuroche ari buna kona goterwa buna gerokene baka latest umusigenye cha agotebyo muchuma ko mwake ibuka ari bono kuruororo omusiko manga atocho omusiko ngeri tocho omusike manduku orocho buno burayo bwa oncho iri gocha umwatane kana no gose orochinga iste same way over I walk and go so watch it go selling go jego vary from person to person lakini manga ngala ngina kwa maxia manga sana ikera akalete excuse me akalete mere meme yemono yoko gacha igara ko bekachibuti ko kale mere meme nene sana abantu so lende spirit ina rondo chinga ne nyebwate kidogo imeane yondo chinga na borete magarata imaka kureso muga koliandru esa bantu baito bakora muri muno yondo chinga ndata ka involved pi na kubugoria magena yuna andru ari kubugori na nya professor ne performer akole mere menge na nyali bali ali na gusi kwa jumla Dr. Manduku na akole na is part no mona health sector na una bwata hema hospital ngala ingia ne akonya to muguzi kwa jumla abantu bali bona kero muntu ara mubekera MCA kulingana na akalate na kwa credit weight is due jitindi ko chayo ndo sente venga senga janta range professor mono towards the end ngata kala tikende professor is a performer mugala mume na akiumpe yake umupe na berego iko bona lakini andru manga na batanga ne there so ko generous abantu bonse bona mbuya bono akarabasai bago chukuboli chukura bago boli nganole bantu timaitinga kiora kwane about your family life as Ichuni ninde bantu ona tebe post buri ninde bantu no mongina lende na ali na bata bana nyasa atoete na bomana atoete buyerenda bamura na baisike batatu baisike no bara babere America baisike mo South Africa mete Cape Town era moke risha bigere tori ari tindike makuru South Africa na muralende mbalenkalie mone benki ya karali no yonde ne mu advocate yolende we thank God for that is not my making okay nje kina renge kebeke rogyo ko bakini na ko achsemi yole no mongina bwasi bakonguna ne taka kubwatera na botambe mandara you on behind every successful man there's a successful woman ba menta matuka timaitinga affirmative action iko na kubwatwa ono ikabata kilibate banga successful na gawe ko mento yole ndembuya ninda happy ne family yi lakini mwana ntakeri make baungelina twakinete sawa kongo banene na kana jeta masomo igoro na batiete bale banta bakera bataikwenyara pi kabati in the hands cha bali bana bataikwenyara lakini watu wasabete nyasaye ngo monene babwati simba bakine igomba kinete na ndi ndalacha homeland na enka kenyoro kilikia sito it has been my business ko tebia bana baitu ngabanda gosoma na boyo na taboyo na mwana gwe kenyoro gitu na bakuru magaga kuruchingumbu tondo ngumbu sebuki mutwe paka bomubea yeah, better my duty yani kona kwa tavinga koromoki he has been my duty na ninga ndreka ya karalio ono ndo tegedita kange meronge berege inde tomwa ndo de ko mwana nchiri bageri nda ko mabori yabere kona roli da bantabange bako interest ke ga bako buri mangana mange kingma yes okwani gore ya political involvement
nebintu gwakorire sama tukabeire bona iga tiga tukwanire your current political interest hobote bwachire ebyagaso byachire yokobori obwa MCA kuru Ichuni ward na koba more pointed go more specific dagete kuira libori omongwano yo mabori ga I want to look for that almost go kuru Daniel mwana mfalme akoboringa why can't you vie for the senatorial position ekiagara wakwanire yo involvement no musko manga tuachire gocha mbako mushike manduku naende by the way wene twarenga gocha na roche personally ninginete chinse mochi anyari bali koni manyete yo involvement no mushike manduku na abantu baise ko more specific yenga kwa tigete yo involvement na manduku na nsite go twaroba kwa ngusana kuirana ande vuna arenga na matebe tu one on one nga yaroka nirenga bona asibia chero bwate mbosongo why can't you obori obo senator ekiagara yo simunga no impactire bono kubwago chikobori obujumbe agateba no nyorete no kware agateba nga yaya omwana inji nero gonchora nande nero mbori rimboria tutoka mutaita sa honest opinion ikera ntu goto ko origia ebirengere au tu abireta ono omusiko yo monga igo bori ringa nkyo taboreri obo senator ogo chikoboreria obo MCA na inje kero kene nare go chikobori mo pointed mononga nkyo taboreri obo MP Kero kwa bere mo involved na banta abonsi Mwalimu nkalengia yebo kubuli kuno kuyakore akiri umanyete ebinde bitali yako byaga rumu ebyagase byomate bigotaburu nabana inchi kwa jumla na bire latent within you yani bikire team bire me yao na latent yana chiri ntwaza mate physics yendo kereka bitara ba potential yani itara chaka kale mere potential no nabo kero yo mona babwate kiagase kikere me lakini ketubira samwe getalinda conscious ngire the subconscious part of the mind lakini egiyata bole ekigeta bwire kuru esende bagacha debate sana kana chite ka 2015 bagate banga njengo tana arenge timana yo nabwate kia of course kia sankere me lakini getara taburu ona kana chitenka nkanyara bantu bachira bange bagukwana nga tutayetoche bano bujumbe mbate beti senate kala ngie mangana senate na mbona agona kumanyu bakandumerera kabisa nga loro bujumbe ngabate inga boli bujumbe inga kiwa no mogo kwana ngingora mbali ale ndala nga boli bujumbe boli ngabate ya inumurate komara lenga mubwate chinguru tora kale mirimi bakatwenyale nabotogotem wakati boka naenda babu kia tina tebe tenga yes mara moja wakati beti boka naenda kachakanya baka tenga ya tuanjere ni ogende kero keke ikianze igenchere ndego te baso bwenga mbuya tobeke buyanga igo no mwana nchyo manyino ko boliringa boli obo MCA mwana injinero bwata magana ina ro ya chagete kiagarambu ya kuwero mwana injinero nero kwa chikura very sincere kana alenge ka 2015 na alenge timana ye tola lakini abachite bagachaka go bagateba iwo na tolengerete kabatebya rende onye mwaro lirewo anda kerengerere nenji lakini bakabeka chingurulio kabagasuka mutwe karono ngari ko irina wa America barabu bachagire kumenya kama kolinga Mwalimu wana wekaboli igorende mbachagite na bachagite na njenga changa bate yes kera na bate diga nche nimbwa the ability yo kalemere mukomara yenge kumara yenge lakini onye mujero cheteyo na mugotiga bande mbaro chemba yenge wodi okwanera Ichuni ne wodi era very prominent ase abara igocha ntoroche impact ya Ichuni wodi gocha se umunyali bari masaba how much omanyete igoro ya history totebe geographical location okonyora kwabo economic strength ya Ichuni abantu baroro kwenyara kwabo na kyomanyete na kero kire na mangana ara makongu buna bono kurwano gukore gatiye town ya keroka nganya mirere kiara elinero bone kunete how much do you know about this word eli twali yo mosike ontiri moralia na ende na wali swali ye kera ligo kuna geographical boundaries ya kuna historical perspective na vitu vyote vile na economic strength ya sabu na bo ko answer from anywhere igo no geographically nengale sanere wate kurwa ba manyeto rali watinyango iruguru
ubwati ubugeka osabora kitamanduke saga chiterero rakinya ntroge tundubali obwati bugeka buna nyamaga soko genda ni nyaro jari mukasa ko guchingo kogoika sana ko guchingo ko ari da gatari na magoro agono ko chimata ko no boundary o ikaro chago ko nyamaga sere nguchingumbuga nyamaga sere ko guchaburuti jaburuti nyina nyiroje o magwe bachira go tiro chimata chumbi efale yigo tira o gendo chigoro ke kiamirega ko kiamirega to ke ibacho ibacho ali deep utigo chibache taoni yere muino ono bwe bachali andalia makanda tirimbuke go ikogenda buna mwembe ko genda pale lyo bwati ande mwembe oso mwembe chimayo chimuino buna nkirwo ko genda kochiko bwati kenyongera magali getambe sana ekuru nyando chibere basi magelions oye bekera ni wono bwatira ni nyabyosi ochiko tiganya byosi ngumbu na nyansira ngumbu wono gure side ngumbu yinyari balima emeni yi Ichuni ward ni nyero jari rori na ruro be ruana guru nyabyosi ngumbu yole na wanye mate geographically na economic strength to bwati na mone sengencho igentongeri ngote abantu bara abetegemete ba kala subsistence farming na commercial farming tere nene sengenje jende merebolete ikiarosa koligeria aligo tire jina Nairobi ko oligeria Ichuni hill chinyomba to kobeka bogeka era twa rosio roof igere tia side ya sasa kobeke go ete tonya kwa bande kebo go chimoino na moino ko tonya majo jukumu ogo tonyo bande kwa jagire bidina igo bono bole moria wa very subdivided baka wa very economically and viable imbo igo tokonya kende mono akintu wa subsistence farming nke market farming bantu bakwirwana sana bagusimika chinyanya chikabichi alia ne bindi ne matoke echa ento bwati so bonge lakini nende secha ene bwenta kwa economic strength yeito inka chikiamo kama toko ganda lakini bantu baito mbaye singati yeti mono iyo kingana kujitegemea se binde bike lakini I'm happy kote bana bantu baichuni na babwato bakongo bugo bakoni binde bike ntu anyate karoka market karoka town which is a commercial center nene ya Gusii, one of the biggest commercial centers ya Gusii iga bantu baite sengenje by facho ko bangalie mberu anete sana chinjere chinyinge no ko nya babwati chimatatu chinyinge sana abantu ba karate from scratch lakini biashara mbire karokali bantu itomba ngo participate waro mono na ko nya matoke ni bitege bino na teba igo kingana kuchitegemea economically otiru anere tena kwebekese map igento go tokonya mono ko somia bana nyasaye na nchitaga ta mabuko secondary school ya kara production nyingi sana ya banta ya si kabisa ali kabisa njara ya sokia banta abanta bange go bamanyete Gusii goetera jiskuru angesa tuiga ase mabugere ya mayama mabuko ono naendelea itiri Ichuni ya improve grade itiri abane serikali yanene Ichuni girls yes Ichuni girls lakini rende inara ya kara production yetalinke especially site chibyo moswati ko Joyce Orioki na mabuko bune headed no mosikondiki yolende na amasega secondary school ya ba ando bora ibu musiko gorgo mayo iyo kala nyantro lero transfer mwalimu wachanere mbiyabe gete kabisa ya tigera na hema secondary nero ere pride yitone talinke kiara gasokia bana bangeje university kiana mbona bakalete na gete sabu ngara na bale 66 bagaso university ko hema amasega ne bwate bake bara about 20 nyantro na nyere neighborhood na abantu baichuni na bangesana basoma nyantro karongo leko tuma banda ngesara sini university gona intuntu bwate keminyo ngolengi ibacho nero gere peripheral gere boundary nero ngoto konyere gire tinaro jengo sokira bana funsi bate bakechi university go abantu obotaka no nyebole se kenyore kiyite bichuni ngolengi abantu baitu batemire sana mukyo monene basomirie bana buya of course into excel timo no central so mpi lakini we thank you abantu no professor ngeli so karate school ile ko technical college no sana le karoka gari ko research center aba egento kere unfortunately nginga bana baitu mbalika ya somo bana bakanda bachikoli nyeri bachikoli elsewhere baya tiga nsaka go borai nera ya monda onjole ya ni tokonye greatly na beto mwana chamo kare go chako na lengo mwana board member kare school ile go chaka kuso kwa community development pole mwalimu na tu atunete tigo cha abantu baito bakarugo bake school ya toka we thank professor ngeli so the school ile lakini they used it properly
igolende ositira kole mirimeta kere gokora buye esa abantu baitu lakini abantu baisi ko baramba ntako benefit kuri zere mono mbuya kema igolende na kunire economics na kunire geography na history ya bora igole se Ichuni Ichuni ara iruna abantu bange samatuka mange yakarukiro karo ka south west ono se karo ka south east ward itima tena yale ko eri tauni elio ba kambale ngo no ko kumocha one time muga kondaga chaka boko kumasega na abo matuka berenere ya bete chigodi chinyinge urunyansira na sande lakini yo robo no yo incumbent tokorwanire kero kyo byagaze byambwatire mono muskabuli igabete chora 1983 1983 ora bero rosa